our main service this afternoon. Amen. What a blessing to see everyone this afternoon. Thank God for the gift of life. Amen. Today is July 6th, 2025. What a blessing to see another month. Amen. Are you thankful to see another month, kakabsat? Amen. At dato ini ti good way ti dating atawon kakabsat. Praise God, ti patuloy nga biyak ng ipapain na kadatayo. And as we start, we welcome you to our Sunday afternoon worship service. And let us go to the Lord in singing. Let us worship and glorify God through singing, kakabsat. Amuyo kakabsat, makaitod iti talnak ken rikna iti puso ken panunod, oray pa'y ina na ti puso ken panunod, di jay kinapudno nga ammo nga kadwam iti apo ken ada iti apo nga mangkit-kita ken mangsubsubaybay ken ka. Amen? Ket what a blessing kakabsat, adata yung ti gudwa di deti nga tawon. Ket amok ken patsyek, sitatalek ken sinanama tayo, nga ti apo ada nga mangkit-kita ken mangsubsubaybay ti tumanggal mesa kada tayo. Ket amok ken patsyek, nga ilasat na tayo manen kadeti gudwa kadeti nga tawon. Amen? So this afternoon, we are singing songs about God's presence. Amen? Amen. Ano no kabsat, in God's, amoy kabsat, ti presence siya ti Apo, ti Diyos Ama, ada kada tayo nga mga aywan, kay mang tartaripataw kada tayo. Amen. Let's sing our first hymn. My Heavenly Father watches over me. My Heavenly Father watches over me. On the first verse, sing on. I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my Heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air, and surely He remembers me. My Heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. I trust in God and in the lion's den, on battlefield or in the prison pen, to praise or blame, to food or flame, my Heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My Heavenly Father watches over me. Last verse. The valley may be dark, the shadows deep, but oh, the shepherd guard His lovely sheep, and through the gloom He'll lead me home. My Heavenly Father watches over me. Sing on. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heaven
Heavenly Father watches over me. Amen. We do believe that our Heavenly Father will watch over us. Kadeti good way, iti deti katawan. Do you believe that? Amen. Not only kakabsat nga iti Diyos Ama kakabsat, ada nga mang ngay aywan kadatat. Nundi ti Diyos anak, ada nga mang tingtengel, mangigigam na kiti ima tayo. Akas panagdalya sa tayo iti deti nga lubong. Amen. Let's sing our next hymn, Jesus Hold My Hands. On the first verse, sing. As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me. At Calvary, this would be my prayer, dear Lord. Each day you help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Through this pilgrim land, protect me thy power. Hear my feeble plea, O Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Keep me that I may be wholly thine, and sing redemption songs someday. I will be a soldier brave and true, and ever firmly take a stand. As I onward go and daily meet the fool, blessed Jesus, hold my hand. Sing on. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my feeble plea, O Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Amen. Not only God the Father, God the Son, but above all, God the Holy Spirit, ada kakabsat nga agtataing kada tayo. Amen. Let's sing our last hymn, He Abides. Praise God for the presence of the Holy Spirit. He abides. On the first verse, sing your best, sing on. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, just the secret on His knees, that the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me.
All my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Amen. What a blessing. Praise God for the songs that we have sang for the Lord. Amen. Ang mga kabsat, sa panahon na tayo pinalulungkot at parang gustong mag-quit, isaisip natin mga kapatid na palagi natin kasama ang Diyos. Amen? Three in one kakabsat, God the Father, He watches over us. God the Son, Jesus hold our hands. And God the Holy Spirit, He abides. What a blessing. Amen? Amen. Good. Speaking of kadwa, kasama kakabsat, kung malagip ko lang dito istorya kakabsat. Amoy kabsa one time, nibakot ko kabsat, at the time nga nakasuron. Siguro somewhere in Cagayan, dede kabsat, nakasuron ni Sonata. Kuna anak, apay nakasuron ka, bakit kuna? Kasi, di kita karuba mi, di ka ibagbagada nga, nakuykuyok ta ka, kaslaklag, rupa nga manalon, kuna na. Kana ko madakas ka, imbagamot ka nagidi, nga sumalsalok ka, matitaltano ni di, umululi ka pa'y kadagitan, nyugkan kay kayo. Siguro, luklok kunda ka lang, kunak mo, say-sayatom ngamin na, iti, istimarim ngamin tabagbagin, tam na di ba nga aglang nangakang manalon. Kadinama ko, apay ngamin, bagada nga, aglang nangakang manalon, no, kuykuyog ta, kunak. Kasi, agrup-rupa ka kanong anuang, kunanakit din. Agrup-rupa kanong anuang, agrup lang ang manalo ni Suna. Abi, agrup-rupa mo lang anuang kakabsat. Amo lang. Praise God for the gift of laughter. Amen? May standing kakabsat. May I call on Preacher M for the reading of God's Word and prayer. Amen. Remain standing kakabsat. Open your Bibles in the book of Proverbs, chapter 3. Verses 13 to 19. Proverbs chapter 3, verses 13 to 19. Let us read all together. Amen? Say amen na da kay Jain kakabsat. Proverbs chapter 3, verses 13 to 19. Verse 13, the Bible says, Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things that can desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath He established the heavens. Let us pray, Kapsat. Lord, thank you so much again for this wonderful afternoon. Thank you, Lord, for our Sunday school. Thank you so much, Lord, for the life of Apostle Paul. And thank you, Lord, for the scriptures that we just read. Good. From a king, Apo, King Solomon, nga ikumagayam, Apo, dawatin mi, Apo, king agat wisdom. It is more better than rubies and all material things, Apo. Dito iti kailangan mi as Christians, O Lord God, wisdom. Kasta take one ni James, O Lord God, that if any of you lack wisdom, let him ask of God. We pray, Lord God, that give us wisdom. Give us heavenly wisdom, O Lord God. Continue to guide us in our lives, Apo nga Kristiyano. Lord, amomi, that dito yung ubrahin mi, Apo king ka, it's not in vain. Na natin 1 Corinthians 15:58, O Lord God. So, tulungan na kami nga road to strive and to do more, Apo, iti ministry, O Lord, kat trabaho. Lord, thank you again for this time. Nakapag-adal kami, kat benisyon namin, Apo, iti worship service mi, O Lord God. I pray that
ayayaten mi nga pastor, O Lord God, nga agsao from Australia, kat si katimang ted apo iti divine utterance and boldness and wisdom apo kanya na may kasabamanan apo iti na pwede kasasaom. Thank you so much, O Lord God. Kuam apo iti glory pa nakaidayo. Bless mo apo iti nabati nga partes apo iti servisyo mi, O Lord God. In Christ we pray. Amen. Amen. Nakatagdal tayo matlangin kakabsat. Amen. Hebrews 10:25, the Bible says, hanyo baybayan ti panagigimong yo. Amen. Saludo kakabsat, dagiti consistent nga Kristiyano nga handa kaya ti agabsen iti church. Amen. So at this moment, let's recognize and welcome dagiti faithful kakabsat tayo nga dayti Zoom. Nakadwa tayo kakabsat nga agdaydayaw kinagserbi ti Apo dito. Amen. Kaway-kaway mga brother and sister in the Lord, amen. Our beloved Ma'am Cora is with us, amen. Also, adapin ni Engineer Brother Manny Agonoy, amen, from Cavite. Amen, praise God, what a blessing, Brother Conrad, Sister Jeline, what a blessing. So, kantante nga rin kakabsat, itinaragsak nga welcome song tayo. Let's sing the Ilocano song, Naragsaka. Singan, naragsaka kita nga di maray ka, intay panagdayaw ken ni Yesu Kristo, ti dawat ko dapo para bunaking ka, ken marik nam kumati ayat ti ama, hanggang pangadwa ingka kumablaw, ipog ka mo damen, makipagkararag, ti sagot ti ako, kitan at kararwa, ipig sa tay nga ro, dagyaman ka mapu. Once more, naragsaka kita, nga di maray ka, intay panagdayaw, ken ni Yesu Kristo, ti dawat ko dapo, para bunaking ka, ken marik nang kumati ayat ti ama, hanggang pangadwa, ingka kumablaw, ipok ka mo damen, makipagkararag, isagot ti apo, ketan at kararwa, ipek sa tay nga ro, dagyaman ka mapo, ipek sa tay nga ro, dagyaman ka mapo, ipek sa tay nga ro, agyaman ka mapo. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Amen. What a blessing. Tumuka to yung kakabsat. Sovereign God.
Amen. Praise the Lord for that wonderful rendition for HBBC Choir. More practice by the grace of God. Amen. Praise God for Picture M for ministering us in music. So, the Bible says, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Are you ready to hear the preaching of God's word? Amen. Praise God. Dahil meron po tayong pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos. So, let's all stand kakabsat as we welcome the senior pastor of Hosanna Bible Baptist Church International Ministry, our dear Reverend Pastor Pruby Cadelinia, live in HBBC Australia. Okay, thank you very much, Brother Erwin, for leading the program today. Thank you, Brother M, dan sa napagaganda na mensahe. Nakapimpintas ti panangin mensahe nga naiburay, kasapulan tayo dijay kakabsat. Amen? To God be the glory for that. Now, before you sit down, I now invite you to read with me Colossians chapter 1, verse number 28 and 29. Colossians chapter 1, verse 28 and 29. Madaydayo ti Apo ta umat adun mapatpaano tayo nga mabalin nga takder nga mangiburay iti sasao iti Apo. Ket kasta dita, kastamot ditoy dadadigiti upak maten nga preachers tayo. No adda iti ax preacher dita damot F4 ditoy kakabsat. Amen. To God be the glory, very eager nga aggrow tapno adapay nga maaramat iti Apo iti biagda. Praise God for that. So in Hawaii, that chapter 1, the signal is working fine. We need to have updates here para alam namin kung anong gagawin namin, okay? Are we doing fine? Are we okay? Yan. Ako bang nasa screen o yung ano natin, yung ano tawag dyan? Screensaver.
first verse sing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Run to us now our refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the flowers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Okay, Colossians chapter 1 verses 28 and 29. Page 1326 in your Bible. The Bible says, let us read together. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Now, for this month of July, we are going to begin a series of, so there is, deti tema tayo ngamin itang tawon kakabsat, striving together for excellence. Ket awan ti hantay ma-achieve iti excellence, nuhaan tayo nga ag-mature. So we are going to talk this month, the whole month, about spiritual maturity. Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, thank you for this morning and afternoon in Hawaii. Though I'm in Australia, I could be able to give this message and lesson to our people. Katulungan na kadia po Diyos nga mangiburay dati nga mensahem itang malem. Bendisyonam apo Diyos ti panakailaw-lawag. Katatsam ti puso ti tunggal maysa o apo. Tapnon dayti kumati maysa nga goal ti biyag mi apo. Haan nga ti panagpapaknan. Haan nga ti namay ti biyag. No diket iti panagmature mi, iti pamatray ti internet connection, bendisyonam ti technology apo. We commit everything to your hand. Okay, be seated please. Nakaruarda from Egypt. DJ ti mako na nga salvation experience. Ngamhan nga nagpatingga nga nakaruarda from Egypt and go through the wilderness. The goal was to reach the promised land. So in the same way, kakabsat, insalakan na tayon iti Diyos from the penalty of sin. Right away, ready tayon nga mapanlangit kakabsat. Ngam kaputa datay pelang tirabaw iti daga,
Ti kayak ti Apo kan goal na itibiyag tayo, iso DJ promised land that is for us to mature. God did not only bring us out of Egypt or save us. Sino kada kayo tinaisalakan? Say aloud, Amen. If you are glad that you are saved, that is great. But He wants to bring us into spiritual maturity and fruitfulness. So, the Christian maturity kakabsat is not optional. Haan nga dete, the Christian maturity para lang ka dagiti pastor. Di pastor lang ti dapat agmature kasi isunat mangi dadaulo. Dapat dagiti preachers lang ti agmature. But Christian maturity kakabsat is a command of God. Data kakabsat in bilin iti Diyos kada tayo. Iso nga kini Apostol Pablo, iti chapter 1:28-29 ti Colossians kunana, whom we preach, nga ikas kasabami, sinno ni Apo Jesus, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ti kayat na nga sawon deta word nga perfect kakabsat, haan nga dete flawless nga awan pakapilawan, wenno sinless nga awan kinkwanan iti basol. The word perfect means mature. Definitely, as you grow mature, inot nga maawan digitay flow iti biyag mo. Kat inot nga mayadayo kamat iti basol. But it's not just about turning away from sin. It is not just removing the flaws in your life. Because maturity is not just removing things in your life. Maturity is becoming like Jesus Christ. So when you become like Jesus Christ, hamumamalmalayan, make ikatan digitay basol king ka, maikat mo tan digitay flows king ka. Let me say that again. Maturity is not just removing sins and removing the flaws in your life, but maturity is about becoming like the Lord Jesus Christ. I want you to realize that many people do not understand that becoming is more important than what they are doing. Most people are also focused on gaining, anak magain ko tibiyag, rather than becoming. Do you realize that when you gain, but when you do not mature, you do not have quality of life? Kas jay ti kahalaga ti maturity kakabsat. So it is God's command, deto mo ti pathway ti believer. Amoy diti Australia, it matters, ti importante dito kakabsat, DJ pathway. Unlike dita, no nakapangkat Hawaii ngaminan, immigrant ka nga sigudan. Awan problema mo, security status mo, immigrant ka. Now, Filipinos who come to Australia do not come as immigrant. Some of them come as students. And that is probably the most difficult way to come here. Not really the most difficult way, the most difficult path to follow when you come here. Kasi na may katoy nga working visa, nalaglaka ka nga makapag-PR. Ngam na may ka nga student visa, adu pa iti process kan level nga lasatem. Tapno agbaling ka nga PR, wano immigrant, and eventually citizen. So nga no estudyante ka, kat imay ka ti Australia, it matters no ana nga pathway di surutan. Kasi no ti inalam nga course, kat awan career pathway, wano kasawan, awan promising nga future. Data nga inalam nga course, agbambanog ka lang. Ngam no ti inalam nga course, kat ada promising nga future na, ada rason mo nga mangan anos iti data nga course. The word is pathway. So what really matters for a student here is not how much money you have. It's not how intelligent you are as a student. It's the pathway you are taking. So kada tayo mat nga Kristiyano kakabsat, timang define ti biyag tayo, haan nga jay possession, haan nga DJ place, adakat Hawaii, adakat Pilipinas, adakat Australia. Not really.
But what defines our life is the pathway. So as Christians, deti maturity, iso deti pathway tayo. Tapno maragpat tayo kakabsat, iti pudno nga ragsak. Maragpat tayo ti stability, DJ purpose, kan DJ panangiday dayaw tayo kini Apo Diyos. Now, let me share with you this afternoon as I introduce and begin the topic of maturity kakabsat. The topic today is why maturity matters. Why maturity matters. As pastor, apay nga iseminar kayo, kan isurok kada kayo, deti maturity. Kat apay kakabsat, because deti maturity kakabsat, adong amin iti aspeto nga apektaran na. Ngano awan ken ka, wenno haan ka nga nagmature kakabsat, negative ti epekto na amin kadigitoy. So, let me share with you 6 important reasons why maturity matters. Number 1, maturity is God's goal for every believer. It does not matter what your goal is. What matters is God's goal. Uray anat goal mo ti biyag. Tid importante anyat goal ni Apo Diyos ken ka. Dito di dapat nga panunutem. Kasi straightforward di nga panangibagat kakabsat. Ngam adakat napimpintas nga goal ngam jay goal ti Apo. Alaman si kaman ti mangsungbat. Napimpintas nga tata goal mo ngam jay goal ni Apo Diyos. Na may mayat nga ta. Naragragsak kanto nga ta kadeta goal mo ngam di jay goal ni Apo Diyos. Nabalbalay kanto nga ta. At danto nga ta sense of fulfillment mo, mas ba may mayat ta goal mo kaysa jay goal ni Apo Diyos. So ti mindset nga dapat nga dagang ka itata. Tapno ma-appreciate mo that the lesson ti maturity is awang kapintasan nga goal no hanga jay goal ni Apo Diyos. Now, ti goal ti Apo kada tayo nga Kristiyano is not simply ti goal ni Apo Diyos no pandigidjay may na ti so ulit nga basa in Colossians 1:28 kuna na whom teaching every man, okay, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. O agasam deta kakabsat. So ti goal ti Apo kada tayo, agbalin tayo nga perfect. Iti Matthew chapter 5, verse number 48. Are we doing fine with the flow? Maayos ba yung flow ng audio natin? Kahit minsan nawawala yung video. May I know if the audio is working well? Okay, good. In Matthew chapter 5, verse number 48. Matthew chapter 5, verse number 48. Okay? Kastudi ko na natin Bible. Matthew chapter 5, verse number 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So, ti kayat ti Apo kakabsat, agbalin tayo met nga kasken kwa na. The word is perfect. Okay? So, God's goal for us really is to be mature. Siyempre, dati nga tao gat ti goal tayo gat tila sentro na gat ti goal tayo gat ti context ti goal tayo money, kwarta, di ba? Maurnong ko possession, manunto ti kwarta acquisition, manunto ti lote, kastoy, deta ti goal tayo, isot ayan ti ragsak tayo, di ba? Pero actually, dati nga Christian, deti goal ti Apo kada tayo kakabsat, maturity. So, ti maaramid ti maturity kakabsat, ma-fulfill na DJ goal iti Apo iti biyag tayo. Kahit nga sawan, uri adugayam kwartam, uri adakat Hawaii, no hanggang agmat-mature according ka DJ kaya ti Apo nga development iti biyag mo. Uri adot improvement mo ti panagkitam ti sarilim.
na italukan, gaputa, adakan iti napimpintas nga kasasaad la dijay, ngam no hangka nga nag-develop ti maturity kakabsat, hamo pa'y na-fulfill di goal ti Apo. Goal mo lang pela di na-fulfill mo. Amen? So, no apay nga goal ti Apo kada tayo deti kakabsat, because without maturity, mamisan tayo kakabsat, DJ kayat iti Apo iti biyag tayo. Without this maturity, we will miss God's full design for our life. So number 1, maturity is God's goal for every believer. So, tikayat na kasaon deta, the reason why God give you pastor, deti dawat ma-realize mo itan. Goal niya po Diyos, di ba? Apay nga inik ka na ka ti pastor, kasi kayat na nag-mature ka. Apay nga impan na ka iti HBBC, kasi kayat na nag-mature ka. Apay nga itod na digitoy nga trials, problems, iti pa nagbiag, kasi kayat na nag-mature ka. Amen? O, apay nga itod na digiti blessings ken ka, kasi kayat na nga usaran para ti pakaidayawan na. So, very simple. Maturity is God's goal for every believer. Number 2, not only maturity is God's goal for every believer, but maturity guards against deception and instability. Maturity guards against deception and instability. Deta kakabsat. Kuna na di Ephesians chapter 4 verse 14. Kitan tayo. Ephesians chapter 4 verse number 14. Kuna na dito iti Ilocano, tapno di tayo agubing-ubinganen. Sino kada kayo kakabsat ti agubing-ubing pelang? Anat karakteristik ti agubing-ubing kakabsat, uno hampay nagmature nga Kristiyano. Agalla-alla. Detat karakteristik ti ubing-ubing. Agalla-alla. Awan iti steady nga turong na ti panagbiag kakabsat. Oh, and carried about kunana by every wind of doctrine. So, tigayam lubungayan tayo kakabsat, at dada dagiti mga lilaw kada tayo nga influence iti false teacher. Tapno yung influence sa kanatirong doctrine. Influence tinayin lubungan. Amin di kita, kung na ti Biblia, wind, kasla ka na dete bangka, nga DJ angin kakabsat, iturong na ka. Samantalang no, adamakinam, ken adda iti kapitan, maiturong jay bangka jay dapat nga papanan na. Ngam datayo kakabsat, deti lubong ayan tayo, ado dagiti angin, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. You see that? Iso nga, nuhan ka nga mature nga believer, you become vulnerable. Ano ka na sa vulnerable? Nalaka na kakakabsat nga guyugoy, alisto ka nga maguyugoy, ken maalilaw, di ba? Kadagiti ado nga confusion, makonfuse ka, isong adot Kristiyano nga makon-confuse. Tapos alisto ka nga compromise, at awang nga rod takder mo, ken maguyugoy dagiti kulto, wanuhan na pudno nga manursuro. Pero tinagbayat kakabsat, DJ mature believer, amuna nga amirisan. By the way, tinagpintas nga kababalin ti mature nga tao, amuna ti mga miris. Taubing kakabsat, hana mapagdasig iti dangerous ken haan. Iso nga no, magakita't kutsilyo, ti amuna ay ayam, isugayang pakaperdyan na. So adot Kristiyano kakabsat, nga haan nga agbalin, handa nga nagbalin na fruitful, handa nagbalin nga effective iti pa nagserbi iti Apo, kasi handamot nga nagmature. So, ti maitid iti pa nagmature, no maturity ko na tayo, umun-unigan kakabsat. Ti tao nga mature, umun-uneg iti knowledge na iti Bible, tapno amuna nga usaren nga pangdasig iti right and wrong, iti truth and error.
O, kasta kakabsat iti maturity. Kayat sumutlaeng nga mapasamak ti biyag yu ti kasta. Sino kada kayo tihan na kayat deta kakabsat nga mapasamak? Dete, hamo kayat nga maamuan ti kinapudno, basta ti kayat mo na taget, tila pagpulpuligusan da panunod bukot, basta ada kwartak. Basta adut kwartak. Basta magatangkot kay kayat ko. Sino kada kayo kasi latat turturong ti panunot nan kakabsat? Tinapintas nga panunot, ket detay kuna na ti sarili na, kayat ko nga maamuan ti usto, kayat ko nga maamuan ti kinapudno, tapnon iti inaldaw nga panagbiag ko, mapagdasig ko ti right and wrong, mapagdasig ko ti truth and error, maiwasak iti kamali, maiwasak ti maikulbo ti panagbiag, maiwasak iti agpalpak kadagiti desisyon ko, maiwasak iti agkamali kadagiti pilyek iti panagbiag. You see that? Iso nga, sometimes no apay ng agkamali tayo ti desisyon tayo, agkamali tayo digiti pilyon tayo, kasi hantay ammo ti agamiris ngamin. Apay nga hantay maamiris, we lack maturity. Kurang tayo kakabsat ti panakaamo. Iso nga kunana diti Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Agasam deta kakabsat. Kas ka na pang gimatang ti maysa nga item, Louis Vuitton ko nada, kat no hang ka-equip nga mang discern, wano hang ka-equip kakabsat, nga mga mo, no anya ti dapat nga amuang tapnon origye ginatang mo, ay kat maikalang ka, naggastos ka ti dakkel, dati amom kat Louis Vuitton, peke mat gayam kakabsat. Dakay tahaway, hanyo ibaga nga urig aming nga Louis Vuitton dita. Adumot ti peke nga Louis Vuitton dita. Kastamot dito Australia. Iso nga ko na, nakaproud ka, Louis Vuitton ko na. Alaman, kitantaman no ustumot na nga Louis Vuitton. Yan at papeles na. Kitantaman ta stitches na. Kitantaman ta klase ta material na. Tiragragsak po Louis Vuitton, ginatangmot na kangin-ngina, haam maggayam kakapsat. Why? So sayang di biyag mo, sayang di gastos mo. Hala, di kwarta sayang di pa nagbanog mo tapno makamaputi kas ta kwarta. Imagine mo, nagadot na sayang, gapula taawang kingkat knowledge nga mang discern kakabsat. Kastamot ka na tayo. One wrong decision in life because of lack of discernment can ruin many things in our life. Iso nga ti Apo, kayat na nga ag-grow tayo kasi hanatay mabalin na blesahan. Hanatay mabalin nga aramaten. Nuhan tayo ag-mature. So nga, i-connect ko di first point kung second point, nagpintas ka sa tikpan, nag-connect na. God's goal. Why? Because hana kayat, nga italkan na tayo, tapno la dadaulan tayo, tawan discernment tayo ngamin. Ikan na tayo ti blessing, ikan na tayo ti ado nga privileges, but awang gayam discernment tayo, we will only waste the life. We will only waste the blessing that God gave to us because we did not mature. So before God can bless us, His goal is to make us mature. Deta kakabsat tinapintas ka connection, deta number 1 ka number 2. Hintay din number 3. The third reason why maturity is important, why maturity matters is because number 3, maturity leads to Christ-like character and fruitfulness. Maturity leads to Christ-like character and fruitfulness. Nagpintas detang kakabsat. Among tinapintas nga pagbanagan tabiyag mo, ti agbaling ka nga kasken Kristo. Hanga dete, ti pampanunudom kat, I want to be like Kobe Bryant. I want to be like, digiti artista, anamat digita modelo tayo, ungodly, unbeliever, unsaved. Nga ti biyag da kakabsat, awam makitam nga nasayaat nga tuladen. Di kita kat timod modelo tayon kakabsat. Dapat ti modelo tayo ni Apo Hesu Kristo. Kat tinagmayat kakabsat, tapno agbaling ka akas jay, hamo kasapulan ti adu nga kwarta, masapul mo na't agmature. Among, to be like the artista nga tultuladan, naku, magastos yun. Right? Adu kasapulan deta kakabsat. But to be like Jesus Christ, you only need to mature kakabsat in your character.
So maturity leads to Christ-like character. So deta ta na makita Kristiyano Ti ammo daket boring ti agbalin nga kas ken Kristo. Ti ammo daket han nga naragsak ti agbalin nga kas ken Kristo. Ti ammo da nga naragsak ket ti tuladen da ti idol da, di ba? Deti tuladen da dagiti na inlubungan na tao. Ti ammo da di jay isot ayan fulfillment. Ti ammo da isot ayan ti ragsak. Di ta ammo kakabsat maikalang da, mairubo da. Ha? Adu dagiti masayang ti biag da, awang kapintasan kakabsat nga tuladem no dini Apo Hesu Kristo. Tumulad kamutlanganen, tuladem di kamayatanen kakabsat. Ket awang kamayatan nga tuladem no dini Apo Hesu Kristo. And to be like Jesus Christ, ti pathway na deta kakabsat, iso deti makuna nga maturity. So, Christ-like character and fruitfulness. Amen, kakabsat? Kat tinagmayat, deto yan. Ma-identify mo tay tao, no ana iti turong ti panunot na. Right? So, no ti turong ti panunot mo, kat maturity, to be like the Lord Jesus Christ, among ti agmanifest ti biag mo kakabsat, agmanifest king kan iti fruit of the Spirit. Another digiti fruit of the Spirit. Dito Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Kunana, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Nagmayat detang kakabsat. Diba? Oh, against such there is no law. Oh, so, kuna na dita, no awang king ka deta, fruit of the Spirit, ti adano ka king ka, works of the flesh. In contrary, deti works of the flesh, kaya't mga rod nga deti, ti makita king ka, kitam ta 19. Deti nga rod, ti makita king ka, the works of the flesh are manifest, which are this, adultery. Sino kada kayo, kastat dream yung nga biyag kakapsat, ti agsasalupang ti asawa na. You like that kind of life? Ayan o, adultery. O, fornication. Tinagdiferensyan ti adultery kan fornication. Adultery, dito ito'y sexual sin, dito ada asawa na. Ti fornication, isot sexual sin, dito hampay nag-asawa. Ang kapay nga na ikasar kakabsat, agkumkumit kan ti sexual sin, dito at makuna nga fornication. Kasta ti normal ti lubong. Aramid nga na inlasagan kakabsat. Kaya ti apong, aglupos tayo iti dayjay. Kat no Kristiyano ka itang kakabsat, dapat aglupos ka iti kasta nga kanaskasat ti panagbiag. Ano pa kakabsat ni? Aramid tilasad, uncleanness. Kuna na di Ilocano, digito'y ti sipapatak nga aramid tilasag. Anada, panakikamalala, panakiabig, kinarugit, anapay, derrep. O, sino kada kayo tinaganak? Nga ti kayat yo, okay lang kada kayo, nga digiti anak yo kakabsat, timang rule ti panunot dagat digita pornography. O, tapnon ti kastagat basta panunot dagat derderep latta kakabsat. Amoyot derrep lasciviousness. O, dakas ti pagkitkitan na latta. Derrep ti pagkitkitan na latta kakabsat. Nako, listen, that's the work of the flesh. Kat kaya ti apo nga glupos tayo kadigita. Ano pa'y kakabsat? Idolatry. Panagrukbab ka digiti di Diyosen. Di ka makita kakabsat nga nagado digiti tao nga grukbab ka digiti di Diyosen. Hamot lang nga ti di Diyosen kat digiti naaramid ti bato, kan naaramid iti kayo. Ti di Diyosen kakabsat kat digiti ay idolizing tayo. Anything that takes the place of God in our life. They jay kakabsat. So ti question king ka, anya digiti kaagaw ni Apo Diyos ti biyag mo. Anyat mas sursurutem ngem ni Apo Diyos. Anyat mas pagdependaram ngem ni Apo Diyos. Anya iti mas ibilang mo kakasla dayaw mo kaysa dayjay panangidaydayaw mo kana Apo Diyos. That's what you call idol. Ket kuna ti Apo panawan yo ti kasta nga aramid. Hanyo tultuladen ti lubong. Anapay kakabsat? Witchcraft. O, anat Ilocano ti witchcraft panaganito. Kita man ta kaabay mo no kaslaman na may kakabsat. Hamot lang. Witchcraft. Gurang-gura. O, agasam deta kakabsat man nagimulat sakit tinagam. Dapat awang ka datay deta.
ringringgor, imimon, panagpungpungtot. Hello. Da kayo nga managpungpungtot, nga gumurgura, panagsususik, agasam deta kastat lubong. O panagsisina, panangikillo ti pamati, apapal kunanan eh. Tala to umapapalan, mamapatay, panagbarbartek. Ay apo. Proud na proud dagiti unsaved kakabsat nga agbarbartek. Di ba? Kasi kadakwada, kasla DJ mo ti definition mo ti makuna nga Hawaiano Dete no agawi ka na talaga nga barbartek, bubuga na baranggayan. Hanga nga ti nagpintas nga pakamamuan daging kaitang kat hanga dayto yan. Numan bilang kastoy tinaglabas nga biyag mo. Kat naisalakan kan, masapol nga ti pakamamuan dagan kan, hana kastoy nga biyagan kakabsat, kasi naglupos kan. Naikat digitay fleshly kan carnal character ti biyag mon. Amen kakabsat. Tinaisukatan kat Christ-like character. Numan kastoy ti panakamamu dagan ka, idi unsaved ka. Ti kumabakita ti tao kan ti apo kakabsat. Deta, mapasamak lang no agmature ka. Kaya't yumot lang ang makita dati apo ti biyagyo kakabsat. Amen? So ti dapat nga rudking ka, agmature ka. That's what it means. Amen kakabsat? So, ti ipursuyo kakabsat, halaan nga dete napintas nga trabaho. Ti ipursuyo, halaan nga dete, napintas ti sweldo. Ti ipursuyo kakabsat, inner transformation. Nga ti manifestation na kakabsat, napintas nga testimonyo iti sangwanan ti tao. Kasi, no tila ipurpurso tayo kat na ilubungan, mabati tayo amin no matay digita kakabsat. Awam maitugot tayo. Hangko ibaga nga, hana ibaga ti Biblia, nga dakes ti madaan kadagiti material abanbanag. Ti dakes no isulat ay ayatemon kakabsat. No isut ayan ti focus mo, isut ayan ti panunot mo, isut goal mo ti biyag. Hana dakes ti madaan ti balay, lugan, napintas nga arwaten, alikamen, gamit, amin. Ti dakes no isut inayat mon kakabsat ta. So ti challenge kada kayo, ti ipursuyo dapat, DJ pa nag-grow yo, DJ pa nag-improve ti spiritual life, DJ pa nakabalbaliw ti biyag, kat agpakita ti testimonyo ti Apo kada tayo. Bayan nyo nga ti Apo, blesan na kalata nga uray, hamong nga ipurpurso, di kita kat itadlat ti Apo nga isabot, kan isabat kan kakakabsat, kung ano ta Bible, kat God commanded the blessing. So I hope nga makitam ti sarilim nga, nagpaiso, di kita yung matlata na imateryalan ng kada na indagaan, kas matlahanak nga Kristiyanon, nga di matlati Apo ti makita ti biyag, kung naman, amen kakabsat. So maturity, deta ti maaramid ti maturity, no once nga mature kan, ipan na di biyag mon nga ti Apo ti makitan, aglupos kan kadagiti na inlubungan, agbalingkan nga na isupadi, na isabali, kadagiti na inlubungan kakabsat ti Apo ti makita gan ka. Naragragsak kanto nga agsagrap kadagiti blessing, gaputa naragsak ti Apo nga mang bless kan ka as a result ti panagmature mo. Number 4 kakabsat, fourthly, why maturity matters. Maturity strengthens the church and builds unity. Deta. Maturity strengthens the church and builds unity. Sakbay nga basaag di Biblia, kaya't kuman lang i-point out kada kayo. Saludsudot kada kayo, anat number 1 nga tiritiraan ni Satanas ida kakabsaan. Anang institusyon ti number 1 nga kalaban ni Satanas. Amoy ti number 1 na kalaban ni Satanas nga institusyon, Church ni Apo Jesucristo kakabsat. The Church of the Lord Jesus Christ. Kasi, dito lubong, it's not a battle between the rich and the poor. It's between right and wrong kakabsat. Diba? It's not a battle between America and Iran. It's a battle for justice. Right and wrong. Kat datayo nga church iti Apo, datayo ti instrument na kakabsat. Iso nga,
ni Satanas, kayat na nga paturugan ti church, kayat na dadailan, gisay-gisayan, pagsisinaan, paggaapaan, pagkukontraan, kasi no aggaapa dagiti Kristiyano kakabsat, kumapsot ti bilid da. Kumapsot da iti daytoy nga lubong. Kat no kumapsot iti Kristiyano iti daytoy nga lubong, agraira na tatdakes kakabsat. Pumigsa na ta iti diablo. Iso nga, datayo nga Kristiyano, mapanunot tayo kuma, kat responsible tayo nga kuna tayo, Lord, I may be a simple, ordinary man, but I want to mature, tamay saak ko mga rason, nga naurnos ti church me, hanga siyak pa'y ti rason, nga paguyguyod iti church. Ephesians chapter 4 verse 13. The Bible says, irugik di verse 11, He gave some apostle and some prophet and some evangelist pastors ti church 12 for the perfecting of the saints. Nagmayat detan. The word perfecting maturity. For the work of the ministry, tapno adamang obra iti trabaho. Deti ti kapintasan na trabaho kakabsat. For the edifying of the body of Christ, 13. Till we all come in the unity of the faith. Deta ti dapat kakabsat nga i-work out tayo ti church tayo. Unity. Amen? Unity of the faith and of the knowledge of Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ngamin kakabsat, dagiti mature, iso dati rason no apay nga napintas ka natibker ti church. Why? Very simple difference. Dete ka no immature kakabsat, okay? Haan na mapanunot, awan care na kadigidjay responsibility iti church. Walang pakialam. Sika ka di miyembro nga awan pulos pakialam mo, kakabsat, iti trabaho iti apo. Agasam deta kakabsat. Diba? Sabali ti ayan ti care kan concern mo ti panagbiag. Imbes nga ti concern mo ko trabaho iti apo. Dete immature, digiti babasit a problema kakabsat, gaputa immature padakkelan na. Taymot mature a tao, digiti dadakkel a problema, pabasitan na kakabsat. Iso nga ti tendency, ti immature, hana mapupuutan, adda ugali ken panunot na kakabsat, nga ti kasasaad na iti uneg iti church. Di na ammo nga isugayam ti maysan, nga mangpadpadagsen ken mangpakpakapoy iti church. Nakita yu deta kakabsat? Kat dapat datayo ti rason no apay nga strong iti church. Ti pagmayatan na ti mature nga tao, it leads believer to find their function. No mature ka kakabsat, amom ti tao nga natakneng, tila tada ti panunot na kat anat role ko. Anat function ko. You know, let's not be childish kakabsat. Among ti ubing tila pampanunutan na kat agay ayam, agragragsak, among habang nga dumakdakkel ka, hang ko mga kasdelang ti hindi panunot mo nga naayam ka. Diba? Tila ragragsak. Ti difference ti child kundete ag mature is the word responsibility. Do you understand? Do you realize no ape nga tilubong ket sometimes if there is a point nga makitam nga itilubong ket mayat kakabsat ti anayas na, that is because of responsible people. That's true. The company, everything is because of responsible people. So nga, the difference between a child and a mature person is the word responsibility kakabsat. At the sense of responsibility na nga, ammo na dyan nasayaat, pagimbagan, pagdurasan, kat ammo na't makipaset, ammo na't tumulong kakabsat. Hangag buy-buya lang. Hanga naayam lat pampanunot na akanayon. No kanayon nga naayam lat tat panunot mon kakabsat, awang pag-asam nga pulos. That's why, maturity matters, especially iti church tayo kakabsat, because sino kumamot ti pastor nga kayat na 10 years spiritual baby amin dagiti miyembro. Di ba? Kapuot ka pa'y.
tinagmayat kakabsat nga Kristiyano ket dete, sika idi dedi awawisen da, tatangkat sika mo ti agaw awisen. Di permi nga makatulong ka ti church, di ba? Sika day sunsunduan da idi. Tatan sikan ti mapan agsundo. O, idi sika dete kanayon da nga remindan, brad sister, kimong tumbigat. Tatan sikan iti responsible nga agtawagan ti dadduman. O, idi bisita ka lang yan ta church. Di ba? Siyempre, agtugo ka, no, tugo mo lang tadyayan, di ba? Awan ti ammo maipanggap ti ministry. Tatan, may sakan ka, dagiti tumultulong iti trabaho iti apo. Di jay tinagmayat kakabsat nga testimonyo ti Kristiyano. So, titulbot na deta kakabsat, maturity. Di ba? Hangano dete, bisita ka ita, tunubigat kakabsat, mature ka. No, it is a process. So, I want you to realize nga, deti church tayo kakabsat, it's not just numerical. Anandumot nga rod nga agpaiso, nga nakaadu tayo kakabsat, nga numerical lang, hamot nga spiritual. Ingkay man yan ti church kakabsat, nagaduda ng puro chismosa. Nagaduda ng awampulos tumulong kakabsat. Di ba? O, manpas ko matigimong, gwanta awit, agiinon na nga agawit, awan tumulong agipakni, agpekstitugaw, mangkita nga na idop ti silaw, aircon, yeah? You realize that? Hello? Ang gaman ti may nga church nga nagadudag paiso kakabsat, ngam di damot ammo ti sumuporta di pastor. Kanayo na kumong kontra dalata, kunam no isudat na laing. Among adot kakasta nga miyembro kakabsat, nalakat ag-criticize ti leader, ngam padasem ti agbaling nga leader, maawatam kakabsat. That's really true. Ang gaman ti may nga church nga, you know, di pastor ubra na amin, isot janitor, isot ag song lead, isot ag paganta, isopay ag gitara, ag preach, isot tupay ti ag offering, isopay ti ag asyer, isot nagsundo, isopay ti ag gitulno, isot nagdalos, isot tupay ti agipakni. Iso na amin, nagaduda, inka anak ko nam, nyakad digiti nga miyembron, awan lat nakamdan, awan lak concerned dan, among ti problema kakabsad, adu ka digita, edukado, professional, but you know the problem? Handa nagmature ti spiritual. Handa na develop ti puso ken panunot da para ti Apo. Handa na develop di puso da iti trabaho iti Apo. Awan kakabsat. Ket nagladingit ta uray agpapan ita. Addu da pelang ti miyembro tayo nga nabayagan na makigimgimong ngam di pay na develop apulos ti puso ken pamati na. No sikaman dayta kakabsat. Sapay kuma. Ta ipakita met iti Apo nga worthwhile nga insalakan na ka. Ipakita met iti Apo nga worthwhile nga ikan nakatibiyag. Ipakitam kumamot iti Apo nga naragsak iso na nga nang bless na biyag mo. Naragsak iso na nga nang ipangkeng katahaway. Naragsak iso na nga inikan na kat opportunity ay wam ti Apo paragsakam iti Apo. Babaan ti panagmature mo kakabsaan. Amen? Maturity strengthens the church and builds unity. Number 5. Maturity prepares believer for greater responsibility. Maturity prepares believers for greater responsibility. Amo yung timay nga obvious nga makita yung ti church tayo ita. You know, as a member, no miyembro kayo, obviously, makita yung kakabsat nga lumawlawa iti church. Correct? Naragsak ka nga magkakita nga dumakdakkel ti HBBC. Kita nyo, dakman di Australian eh. Nag-anniversary kam lang idi kalman. Kadi kararag yung kakabsat ta idi pananganan, ti prayer ko kung nakapo, kat by the way, to God be the glory, deti airfare, gastos mi, ngay may dito yung kakabsat, sagot yung Hawaii. Praise God for that. Sagot yun deta. And to God be the glory. Alagpalakpak kayo mo ta na ti parabor ti Apo. Okay. Kunak Lord. Kaya't ko nga sulit deti papami. Maudin nga fly mi ditoy. Kadeti visa mi. Kasi ag-expert visa mi kakabsat into no last day of July.
So after 2 to 3 months ngaag-apply ka man ti visa tapno makaumay kam tumanen palubos iti Apo. Bareng makaumay ka man tuno December. Kunak Lord, deti umay mi di Australia ita, gawin mong sulit adda ko magbaptize Apo. Nagmayat. Idi ka naman nagasarsarita nga agasawa taga Isabela, member that Church of Christ di kiti Cambelite ti Isabela. Ti salvation na ket faith plus baptism kakabsat na enlightened na di ka naman. Kadi kararagyo nagtultuloy kakabsat nga lumukneng ti puso da nga sumurot iti water baptism. So, ti Apo tunsan di adati mabautisaran. Ket obviously, gawin broke at HBBC, maragsakan ka nga makakita nga dumakdakkel ti ministry hangka di kakabsat ngam amuyo sa balit ragsak mo no adda paset mo iti dayta. Dayjay ti dapat ma-realize mo. Sa balit ragsak mo no adda paset mo iti dayta kakabsat. Isu nga amuyo all of us should mature kakabsat. Tapnon iti kasta agbalin tayo amin nga adda paset na ti ministry hala dijay maasahan tayo. Amom useless nga dumakkel ti trabaho ti Apo nga awamot maasahan na pulos. Kasla ko company nagaduke nga empleyado puro bados, puro sadot, puro sulit. Nagadu kayo aglimlimeng kakabsat. Tila pampanunutom ket kasano ka nga makalamang ta trabaho. Dete no awan ni boss agmatmati dirkan, aktibo kan no agdaman ni bossen. Ket iso na iso ta sweldo nga awatem. No puro kasta kakabsat nga awan nanakem nga maasahan nga amuna nga ipateg, iker kunanahen na mabalin. No pay ket ko pintas pa nga panunot ko magat uray biyan DJ expected king ka. Nga po ka DJ care mo kakabsat, urihan da kabayadan, ubraem latang kakabsat. Imagine mo no kasta, di kiti manager mo no sikat may-ari ta company, permi maasahan mi daan. Da kayo amuyo deta tagub ubra kayo kakabsat. Kasta amat iti church, nagsayang kakabsat, uray dumakkel ti ministry, no awamot nga pulos ti maasahan. Nga manakel nga kunana, uray kayo kasto iti aramiden tayo. Awan ni pastor ngam kastoy ti dapat ubra tayo. Awan ni preacher Glenn ngam hangkay agay ayam kakabsat, agplastar kayo dita, agtugaw kayo, agdingeg kayo, agemen kayo. Han nga gaputa awan dagiti mga dadaulo ka da tayo ket agay ayam tayon. Uno konforme tu ubraan tayon. Nagmayaten kakabsat. No ti kasta dumakkel ministry at dadan pamanawan nga maasahan kakabsat. Yan ang kailangan. Iso nga, ag-connect dito number 4 kan number 5 ita kakabsat. Pero ming ag-connect da. It strengthens the church and builds unity. Tapos ti maturity, i-prepare na tayo for greater responsibility. You know, kung kunak, di kiti upat, kaslay di kalman, adda umay, kunanagat pastor, pabunyagak man, deti anak mi kunana, pabunyagan na kano. At siyempre, han mo ta baptist pa eh. So, han na mo. Kaano kunak katon August kuma kunana, nadamag ko kat agawit kayo kat ag-expert magkayang visa kayo di kay makasubli ton August ko kahit na gay magsubli kam no August man nga kapsat paunay kan di ba kat agawis man ti ado o imagine mo di jay agawis man ti gagayom da opportunity man na ma-share ti gospel angam ag-expert mo ta visa kung kasano kakapsat visa mi kini ma'am kay so kunak king kuana sister kastoy ti kwa ko na kastoy ti maikarik kang ka no may panggap ta pa nagtaray ta programa at dati upat nga men ko dito kaya dang manage ta pa nagtaray ta programa. You expect that smooth flow everything just to make sure the program runs well kaya dang upat. While siya ko agpritsak di Pilipinas online buyaan dak di exhortation ko kan di prayer ko para kadeta anak yo. Ket pimayag kakabsat agasam deta nagdakil nga bangar ko nga pastor nga ure addaak Pilipinas addadagayam tao ditoy nga responsible ket prepare ti puso da nga maitalkan kakabsat. Isu nga idi ibagat kadakwada idi kalmanan kunada nga kasta apo pastor ma-pressure kami because maturity is the key so that you can fulfill your responsibilities. God will entrust us with more. But we must be responsible for what is little. So nga,
Siyempre, ti ital kan ti apo, ti mature. Iso nga, the more you mature, the more ti maitalek ti apo kan ka. Kasla ko mati arig na, taubing, alangan nga ikamsa nga kaban, kakabsat kat 5 years old. Siyempre, ti lated mo, di kaya na nga bagkatan. Correct? O, kit no tila kaya na, 10 kilos, di sut itod mo. Correct? Ngam no dumakalan kakabsat, bangbanggulan 30 years old, kat tila ipabit-bit mo 5 kilos, awa na, dapat itod mo 50 kilos. God is the same way. DJ ipatalit na kada tayo kakabsat, naka-level ka DJ maturity tayo. Kasi no awan maturity tayo kakabsat, you know what? We will misuse the blessing of God. We will mishandle the influence. We will only mislead others. So maturity prepare believers for greater responsibility. Last, number 6. Maturity glorifies God and reveals Christ to the world. Maturity glorifies God and reveals Christ to the world. Ag-connect detoy number 6, kaday number 3 kakabsat. So ag-connect J1 and 2, ag-connect J4 and 5, ag-connect mo ti number 3 kan number 6. Ti point na lang detoy kakabsat. True maturity, makita dati Diyos. Salud-sudat pangking ka. Anat kayat mo nga makita ti tao kan ka. Dete ko nada nga, unagbak nang DJ ba ti ragsak mo? Nga mangag mo nga ibagada nga baktang ka? Yun ba ang masaya sa'yo? Ti ka di ragsak mo kate ko nada nga, uy, Hawaiano di jayo. Kita man ne, talot kwentas na nagtatakal. Kaya na nga guyudan tinwang. DJ ba ti kayat mo nga mangag nga makita ti tao kan ka? Think for yourself, kakabsat. Amom, tinapintas ti tao nga napintas ka natak ng ti panunot na, ti focus na gat hanga di gijay nga banag. Nasayaat numadlaw ti tao ti blessing king ka. Nasayaat numadlaw ti tao, kakabsat, iti improvement, iti kasasaan mo ti panagbiag. Nga mamum ti dapat makita dagang ka ni Apo Diyos. That they will glorify God in your life. Ako nada, kita man lang nga, DJ nga tao, nakapudpud no ta church ta. Nakakom-committed, naka-faithful kakabsat. Kuna na di 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even as by the Spirit of the Lord. Amoyo, tinagpintas ka kabsat, no kasla ko maasawa ka lalaki, tinapintas nga pogi points mo, di makita ti apo kang ka. No si kagat babae, tinapintas sa beauty kang ka, di makita ti apo kang ka kakabsat. Amin, digiti maitid ti lubo nga beauty kat kwa artificial. Ti talaga pudno nga maitid nga makita nga beauty kang kinagwapo, di makita ni Apo Diyos. Because we are made in the image of God. Na perdi lang amin gaputi basol. Kat ti tao padpadasan na nga pag ipakita nga nasaya at isuna kakabsat. True worldly means, but no. The only way nga may restore tayo tinapintas nga langa kakabsat. Kat no ag-reflect ni Apo Diyos itibiyag tayo. Data kumat panunutom kakabsat. Amen? Maturity puts Christ on display in our lives. So nga, kakabsat, dito in-share ko kada kayo hanga suggestion dito. Hanga suggestion. Apay, nagluto ka kumati sinigang, isuggest kong ikam asin ko nam. Hanga suggestion ta asin. Masapul ta asin, tapno na imas ta sinigang. Ti maturity hanga suggestion kada kayo kakabsat. It's either you live a life that is a blessing to people because of maturity, or you live a life that is selfish and because of your immaturity. So, pili kayo kakabsat. Ag-mature tayo uno saan? Damagaman ta kaabay mo? Ag-mature tayo uno saan? Sino ka na kayo timayat nga ag-mature? Itay ka ima na. Very good. Deta kakabsat, ti adalan tayo itang bulan. No kasano tayo kan anya iti maturity. All of God's people say, okay, let us pray. Thank you, Lord. Ngahan kami lang nagdaldalyasat tirabaw ti dagat. Ag-grow kami, Apo. Nga nga i-build up iti biyag mi kadagiti worldly things. I-build up mi iti biyag mi nga ti pundasyon ni Apo Jesus. Ngahan ka magpatingga, Apo, nga maserserbian, da kami mutan iti agserbi.
Ngahan kami agbalin nga narabaw lang ti pamati apo. Makuna lang nga Kristiyano, makuna lang may magigimgimong. No dikat naunig kam kumati pamati. Makita ko matibiyag mi, nga as asidig kam ken ka, kaysa nas asidig kam ti lubong. Anang arod serbina apo, no nakas asidig kam ti lubong, adayo kami imot king ka. Iso nga makita ko da true maturity, asidig kam ken ka, adayo kam ti lubong. That Lord, hang kami nakapoy ko mga Kristiyano, hang basit lang problema, maupay kami. Hang basit lang parikot, agquit kami apo. Help us. Sure, tapos balin kang native ka apo. Sa konita nga bulan, we would like to learn maturity. Yes, it's either we live with maturity or we don't live at all. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. God bless you, kakabsat. Praise God. Amen. Inangagan tayo kabsat kat sawi ti Apo. Amen. This is the word of God. Kat ti Apo may daydayo kabsat. Kat amukin patyok nga aday ti nakisaritan ti Apo kada tayo. Kahit ko kabsat ti agmatured by the grace of God. How about you kakabsat? Amen. Amen. It's a high time that we learn to grow up more and be matured more in Christ. Tapnon, ikaw na iti senior pastor tayo kat we become profitable servant. Iti ministry ken iti panagserbi ken kwa nakabsa. Thank you Pastor Pruby. Praise God ta impabigbig iti Apo deti nga mensahe iti pateg ken importansya iti panagbalin nga matured nga Kristiyano. Amen. Amen. Ket may sapay kapsat nga pagilasinan nga iti mesang Kristiyano ket matured. Ket isu iti faithfulness na nga mangisubli iti tithes ken mangited ti offering na. Amen. Amen. Tumagdating nga kapsat. As we go to the Lord in prayer for our tithes and offering. Iko na ni Preacher N. Naraksa kayo lang kabsat nga mangi ted iti para iti Apo iti deti nga malam. Amen. Nagdumog tayo, agkararag tayo. Let us pray. Apo Diyos, madaydayaw ka itang aldaw. Nindakla na po dagiting kay naramid. Manipod Apo kadigiti kang kanta nga in paay mi Apo pagdayaw king ka. Kadigiti sasong min kami nangigan. Manipod Apo iti Sunday School. Iti panangaramat mo Apo gini Preacher M. Iti panangi share na Apo Diyos. Iti biyag na Apostol Pablo. Amen. A full surrendered life Apo. Kaya kastamot Apo Diyos kada ito'y takil nga adal iti biyag. Kasapulan mi loon ay Apo iti panagdalyasat mi iti na Kristyan nga panagbiag mi. Kat may sa kadagiti naindaklan nga goal mo Apo. Kat makitam nga ma-develop pa nga nananay iti puso mi panunot mi Apo para king ka iti para iti trabaho. Agbaling kami Apo nga nananay ken manakam Apo matured Apo nga Kristiyano. Kat Lord tulungan na kami Apo Diyos. Ami kaya iti kabukbukodan mi dawaten mi iti parabor mo ken iti Espiritu Santo Apo nga isu iti mangpaamiris kada kami Apo Diyos kada iti Apo nga in kami nga nangigan manipod iti adipin mo. Thank you Lord. Iti na isang sangayan nga wisdom gimpay mo iti Senior Pastor mi. Tultuloy mo nga bendisyonan na Apo repa iti kadade di Australia kadigiti nabadbating aldaw da Apo sigati mangusar king kuana ken mangted Apo iti balaygi kasama ti kiret ken pigsa ket manginanama kami Apo iti panangaywan mo kadakwado repa iti panagsublidan to Apo man ni J Pilipinas. Lawan Apo bigbigen mi returning our tithes and giving our offering is important. Taditi Apo Diyos ket wagas nga mapadayawan da ka Apo Diyos. Saan lang Apo Diyos nga pagsasaritaan ipapaniti kwarta no diket deti Apo kot it's an act of obedience, our love and faithfulness to you Apo. Gaputi adong kinimbag mo kada kami. Alawan Apo as we give today, bless the gift and the giver, bless our time of giving. Itultulan kam ngayawanan Apo Diyos tinabadbating oras. Amin digari dawatin mi tinapati kanaga na puming Jesus. Amen.
what a wonderful invitation of God being our Father. Lean on me. Amen? Nagpindas nga panunutan nga dati apo tayo kapsat, ama tayo nga mabalin tayo nga pagsanggiran, pagsadagan, iti panagbiag. So iti dati nga good way, iti dati nga tawon, let's lean on the Lord. Amen? Let's sing our last hymn, Leaning on the Everlasting Arm. Leaning on the Everlasting Arm. Hello, hello? Hello? Are you Go there? ahead, Pastor. Okay. Before you sing the closing song, let me give my closing prayer to you, ha? Closing prayer Right, tayo. Then after your song, we can be dismissed. Thank you, Brother Erwin. Maraming salamat. Lord, thank you so much for this day. Wonderful fellowship, lesson from the Sunday school, and the preaching of your word. I pray that you bless our brethren in Hawaii. We commit to you, Lord, tultuling kasi kadagtrabaho kadakwada. Palawaem ti panakaawat dagan ka, kan ti panagbiag. Padakkelem ti puso da para iti trabahom apong. Kat paadwom ti kinasirib kadakwada, iti naldaw-aldaw. Thank you, Lord, and bless Preacher Glenn and family in Jesus' name. Amen. God bless you. On the first verse, sing your best, sing on. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright a path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Have blessed is with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Praise the Lord for the privilege to worship and serve the Lord today. We are all dismissed. Kikita tayo mga kabsat, kada umay nga Miyerkules for our prayer.